UMLA Kamaulai constituency ba Bright Star Well mar benjang ulai tu bau khana batanrai kalong kami hamaulai maudat baki udai bedang dan hapok khat pras nem kata rela yopa ya ka driving license lana ya kan yu ba Bright Star Well long ha ba kram bikila bathai kubur civil hospital long ha ba ulak wan sngola mi ki ba yang asam ki bedang ab ya ka postmortem juga kong Larissa Yaurat uba Bright Star Well long ba kan kalong kami besyatan ra kadai ka badon tang wei khun chinrang uba Bright Star Well ulai tu bakat kom kajing tu jong investigation officers baute khana ubalai bantan ra yakate kalong kami udang dan hapo ka khat pras nem kalta pan mentau udang dan ha custody jong maulai bantoket halor kate kajing ja baru bantoket ha kawai de bakajing yo ya ka driving license ja ka ba sosi kai ka jam nen ko maulai ke ko matai I hakilat social media no hakilat thai ko ka ro ni jing ja kawai ka ba konstruksi yang ikum ki nong solution kalong ba kani kam de jingja ba tang sien dengi ina koi ko pos koi pan ka jingnya kama kor jong ki lagi banyak kantam ki arska kan ke kawara pa de solusi ya ki long yin kantam ki ni long kemi basa po mulai ke tanasa dalam tamu ni kun di ba long kita dan di kemi hi kajing nya terumur jono kaura kajing tu nong ba kajing sosi ya iwei pat di mama kajing kan ke nakalian kajong meru menen hi la phone ba officer in charge ban sim khai ka case ka hadu ko na mas tip hi ka kajing accident ban poi I stal re sosi kalam bai la di thar no kom ben re hiyo ban kran manta ba di investigating officer bila ni kena ben ko custody dan rai ka ba songo ka ba ngayo ban tip bin ba investigating officer kolong bau na lo adon ya ka learners no driving license dan rai aba pit para tu ka learners driving license pan udang di under age nang apo kat class nem di class 2 ni license dia kan kam long legal unu la ban avil ya kan la kalau license driving license kan barang hapo kan pasnya dia kata kali apa peningo aku ka learners ini udang dei on the age tengi scam ba kaan kan sim ya ka kam ban wat ban ti nya ka jing juna ka jing pakla ka ban nu mo kumnu ki barang hapo kan pasnya bila ban yo ya ka learners biasa ko itu ka message na kalian kajunga kalong ba mo ngai scam ning ba police department ning ba kajing trai lang ru bat kisnong di thau ba kumno ngi haban pek ba ya kani kajingnya klan perkhat mo jom ki nomnya kantam ki asakan ki banyak kali ru biasa ko ru ka bangakwa ban ni kalong ni antrai dia kan mau 4 slam na kalian police department kala isu bamsya namar hadin ba kai I ba pun ki phong uniform ki khana ibadang phong uniform kinya iki arsaka dan kalian ke police department kalau pen mau bakalong dian bak kimsha kani kalau mencinta pak kajunga na kani lagi kimi ki pa oh aba ki kun ki jumi ki dam dei ki ba nang khna nang aso khat pasnen kalau ngai ka ba dei bat ni rokam ru kan kam ka ji start kajungi bang inum dei ban mau kan pentien kan dia ai la di kun ki jumi banang khna banyak iki kali dan iki arsaka nomor bunsin kan pempoi pak ciki jinja ki bakum kini jinja ki ba sosi na kalian ngajong ada dong mo ka jingit kali ka responsibility ka deiru jongki kumi ki pa mo nya ban sutu apa ki kun ki jungi ki dang dei ki badang ret mo ki ba kimpat ka jing kebor perkat ka jongki kan pat kon mo kasnam ka dang ship berkaan lu kampat syak iki bakin nya la kalau kali ni ki arsaka dia gaji kan pada tengah lagi kini kita naik pun seluruh iki kun gitu abah kata kampan tiang udah ni senrang udah na mulai hina kat komite jangan di banyak nukna banyak itu baik ka jamin di mana po mulai kan udah na yuk jeng tip ngampat tip bahan dengan bakla di na tekor ni tadi ki limba ke jing yo I mentasi mo limba ke jing lap ke juga ke jing yo su dengan limba investigating officer mo ni kuna laban ya ka learners baik what learners you ang day learners but yo professional driving license agak 2 wheelers na 4 wheelers na to learners ula banyak
tang bakat kum kaan di bendon wei pak ba anang ngadir ban a company ya kita babat ya learners license mo te henry kani ka menta apa ter kum ju semua dengan investigating officer ka lomba la yo ka learners le rotek ya ka tu ka dit of birth jumlah tu apa udang DU under age yang di minor apo kertas ngamte kata ka paling mo pi kum ni no ka ba ka i suhu udang dei apo kertas ngam dei la yo pat ya ka driving license te kata hi ling ba ka ni jinjal se kat berklik beriu ki papun no te ngai scam ru ling ba nak tulit kin investigate ini kes ban lap ya ka jisha no ban lap jisha ban yo ban pendek kan